nagira nkubwire ngo mu bintu bituma abantu benshi ndetse batari bake batabagwa harimwo n'ikintu kiba cyaturutse kuri bo, ineza umuntu yagiye agira, umuntu yagiye agirira neza abantu benshi, umuntu yagiye atabara abantu benshi bababaye, umuntu yagiye afasha abantu bagowe, umuntu yagiye yita ku batagira shinge na rugero akabagirira impuhwe, umuntu yagiye afasha abantu benshi batandukanye. Uwo muntu nubwo yamererwa nabi gute, uwo muntu nubwo yasonza ukamubona ameze nabi, uwo muntu nubwo yaburara ukabona atazigira abona ibyo kurya, uwo muntu nubwo waba ubona muri kayitiye asuzuguritse kurenga abandi, uwo muntu nubwo wamubona atagira uwo kumurengera, uwo muntu nubwo wamubona atagira uwo kumugwanirira, umuntu yagiye agira ubuntu ntabwo ahererayo ngo Imana ipfe kumureka uko nguko. Reka twibuke turebe igihe Dawidi yari amaze kwima ingoma, ikintu cya mbere yakoze amaze kwima ingoma kwabaye ukwibuka abantu bamugiriye neza. Yabanje yibuka Mefibosheti umuhungu wa Yonatani, abaririza aravuga ngo mbese nta gasigarira ko mu muryango wa Sawuli kaba karasigaye. Mefibosheti agirira neza Dawidi, agirira neza Mefibosheti bitewe n'ineza Yonatani yari yaramugiriye. Rero umuntu yagiye agira neza, imirimo ye y'ineza yakoze iribukwa, byatumye Mefibosheti umuntu utari afite ibyiringiro, umuntu yabona byararangiye, umuntu yabona ataho gutabagwa kuzava ku bw'ineza se wiwe Yonatani yagiriye Dawidi, byatumye mu gihe Dawidi yari agiye kwima ingoma amwibuka. Nagira nkubwire ngo ntuzareke gukora ineza, mu gihe cyose uzaba ufise uburyo bwo gukora ibyiza uze wiyaranje ukora ibyiza, ugirire neza abakwiye kugirirwa neza, utabara abakwiye gutabagwa, kuko iyo neza urimo uragira izibukwa kandi iri mu bintu bizatuma nawe Imana ikwibuka ikagutabara. Reka mvuge ngo Uwiteka aduhane umugisha. Niba ufashijwe n'iri jambo ntiwibagirwe gukanda like no gukora subscribe kuri iyi channel yacu ya Nigihe Cyawe TV, kugira dukomeze turyoherwe kandi tunezererwe ku jambo ry'Imana ryubaka umubiri ndetse rikubaka